Om Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami sapunapi gatrani kengken kabari becik sareng sami nggih. Inggih. Alit-alit kecenduk malih sareng Pak Guru ring pelajaran bahasa Bali dina mangkin. Nah, sani mangkin alit-alit jadi ajak Pak Guru melajah animadan pengangge tengah. Nah, alit-alit, apake alit-alit subuh hafal animadan aksara wianjana? Apake alit-alit subuh nawang animadan pengangge tengenan? Subuh nawang? Nah, apake alit-alit bisa nyalin lekara huruf Latin ngangge aksara Bali anu misi pengangge tengenan? Durung ya? Nggih, ada sampun, ada durung nggih. Nah, jadi ngiring melajah barang-barang alit. Nggih. Pengangge tengenan ada cecak ane mesuarakan. Terus ada surang ane mesuarakan. Terus ada bisa ane mesuarakan. Lan ada gadag. Nah, ada gadag ini gunane angin ngemademang aksara apang aksaranya itu aksaranya di malun itu nengen atau merupakan konsonan. Inggih alit-alit. Nah, ini madan pengangge tengenan. Nah, niki nggih alit-alit ada cecak apang mesuaraan. Terus ada surang apang suara R. Terus ada bisa apang suara R. Lan adag-adag ngemademang aksara. Inggih alit-alit kengken carane nggih nganggan pengangge tengenan. Nah, alit-alit cingakin ya biar sayang contoh sesuratan aksara Bali puniki. Alit-alit sang sami. Tapi ke alit-alit sampun ngeresep. Tata cara pengangge tengenan. Nah, yang sampun terus alit-alit salin nggih kanggo latihan. Krune-krune sane maksud huruf Latin puniki nggih nganggen aksara Bali. Terus alit-alit nggih, sampun alit-alit. Inggih yang sampun Pak Guru nggih jagi puntatin nggih pertemuan ring dina mangkin bahasa Bali mangkin untuk para mesanti. Sareng sami para mesanti. Om Santi 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 Om.